kara duchu afoyo lubana machel pigi duchu motemo eniana matin afoyo mianwa Susan kachel kikara makoni wano bino kakupu kumu kachel anya okot John Amos enenya awara ki madam mamega Mrs. Florence Okot atamana Newton piani karama Joseph Okidi Fortier latena wu matidi wacha ongeni kwedgi kikitgu mano wa lego kachel kwedgi Faith Mission Church yaga kinge Kidgum Christian Fellowship Church berutie ene ochao kim mewe mamege kikumu dan kinge dare ba an ano gulu magali wario kadet kachel kimadama no ati you say ACDI Boka magali wario kadet le wario kangwen ane record kan pegicho mabe Joseph Okidi no tika kwan igulu prepare me logo mano school fees berupe o bon bien bon madame amega ne jolo school fees da otako kame buri yene gena chama para ti madame wala ni dade furu chere dok teach ento wajuli ganwa ti don wa mini do gora ni ku bien pajo no gena chama ucharo kwan longa kumeno si wa madam mama winyo peta kituo gingoge obera coupe yenki Susan Gima Joseph Tioma Bay loyal kidano magala rain and madam food chero the voice of salvation no one putting fellowship kwegi igang lega ma pastor Joseph to pastor la coin ikan amalakon one no lego ke dikachel oberu kuno para do koni dano madit na tie ki pal ci kono ruenya Joseph no coupe ke dano mediki coupe yi dano mabe wan wangi katino ni kanyawani na koni do mego madit wi bo wado munu nyome Joseph obiro kamara beri ye komberi ni no meroni ibini ket kanicha kenyo oye bana we bien ikere biro jwero kabir kinyo mabe eto kinge onoda offer kamokene chiocho kero kanicha kono wabe mede kichung kwiri oyabudu gola kemba chongo ba tiu rodo ba ko miyo gimoni ko ye no ngene no tian loketie to ba pe we yiri nge ngamon no we wat enero berekin down angeni lere angeni tahe dene kepmote mekwere uno wan kwen weng ko ngere time komena ngere endo me merbe la tala dama pol ngeu